Ibaga mutegeri kwitha winatwe aja ndene nteto cia weru thai mwena antu babaingi bagwatagwa mitino na bageta cibitari bakendeka kurita mbeca inyingi muno indi antu babaingi batije no withe wina insurance iria yomba kurungamira kimantu ja cibitari na ntu kwena rua ndira Charity Muthare uria tukwethwa tukiariria no mantu jau ja insurance ya cibitari bwega muno ikweja na tukiambiria mtu akienda kutuika member to NHIF irungamirine thirikari mtu akienda kutuika member ukambiria atia ni boya sana gitonga no ntuba kupitikiria kwithira ndina babu ya tukwerwa ri kwaria mantu ya NHIF cover urabo ibwembita wa Charity Muthare ni ndungamirite NHIF Meru County ukienda kwa member wa NHIF no mwanka withirwe wi na miaka 18 no mwanka withirwe wi na kibande biuni bionka bikwendekana withirwe kinyithitio kurubwa 18 years na wina kibande na kibaya batikinyetie miaka 18 batirungamirwa nio ibarungamira wa nabo barungamira wa through aciari bo muciari ukethirwa wina twana twaku kadi ya NHIF ni ukurungamira uwe gitonga ikarungamira mwekuruku na twana tuonde turindi miaka 18 no kethirwa kana kaina nkurukie miaka 18 na bandu ka iskuru kau bandu ikana kare ndieku niwo kamenyera kinyako ni tukayukacia na kakatumira kadi ile ku ya NHIF na antu babaingi boga ni antu bandiki ake bomba gutonya ke insurance kana NHIF ni antu bandiki ake buti uma muntu wonde wandiki ni lazima ethirwa riki NHIF no ntukwina sheria thirikari kuwa ukethirwa wandiki no kiri ya mushara yo nkurukie ngiri imwe uwe ni lazima uria mbeca cia NHIF nikenda tukwira umbikia bahati mbaya ku watu imurimo kana familia ku mtu umwe familia ku akawato imurimo kandi iwe kaumba kurungamira cibitari lakini kinyo kethirwo tiandiki kwina antu barita biashara cio kwina bamama mboga nara thokone kwina arimi nara mici yetu kwina antu baba boda boda kwina bangi baria matatune na biashara cia kila aina mtu wende no atuike member wa NHIF na antu babaingi mbuga bauga i kandi tu mtu akugwata imbi mtu agwataga benefits iria agwataga we member wa NHIF kana insurance ingi ya health. Asante sana gitonga kiwi kiuria kikia piu ukethirwa we member wa NHIF untu bwa mbere ukashwa ueta cibitari tene antu bauwa we member wa NHIF utumaira kadi wa mama cibitari ntuko iyi itwa introducere outpatient cover itwambiriria outpatient cover na kinya ueta cibitari kinya wa yetu ikiongwake kana nchoma ukaewa ndawa no wane waku na NHIF ya kurungamira mwana ku aachwa ayeta cibitari na achoke na NHIF ya murungamira kwou ntuko iyi no twina inpatient cover iroko mama wa mama cibitari kutikumakania ni murimo yuriko wina yuo NHIF itibagua na itithima muntu kinyokethirwa wina murimo yukari tukarungamira murimo yu umami cibitari twinera tuwita surgical package ukethirwa umami cibitari no kuthinjwa wethirwa thinji kindogo ira twita minor surgery NHIF ikaria ne karia mbeca cionthe kwina ingi twita major surgery NHIF ikaria kwina specialized surgery NHIF ni kuria kwirimwe itare ari nyuma mbere 2015 muntu eta hospitali ya mission yo eta arakirua kana maua ukirwa wo riri iji NHIF riri iji wathinjwa tukuyinyo kabwithirwe operation ikari NHIF ni kuria mbeca yucionthe
na kiuria kimwe antu babaingi mbuga batije NHIF na thirikari kou iriaga mbeca mtu eta cibitari na thirikari yake kana cibitari ira muntu aumbikia wita ti cia thirikari yake kwina antu babaingi sana batutumaira kadi ya NHIF ke cibitari cia thirikari batumaira cibitari cia mission na cibitari ijingi ngakwa example emirwa kwina cibitari yetawa Woodlands kwina cibitari yetawa Milimani kwina cibitari ewetwa Grace Grace Park ere ao Nakumat cibitari ucionthe kwina Robbins Healthcare Maua alafu twina inge iwi cibitari private kwina inge mission yontukirua Consolata Nkubu kwina Maua Methodist kwina Chogoria cibitari nyingi sana cionthe itukuruta ngwe nabo kuo tuteruta ngwe na cibitari cia thirikari yake ituruta ngwe na cibitari private na mission na KNHIF kuna classes no tuarithia classes iu ni ireko classes cia cibitari kwina cibitari cia ira twita class A category A iu ciethairwo ire cia thirikari kwina class B cia mission na inya cia private na kwina class C. Class C ni ira expensive private yonto Nairobi Hospital, Aga Khan, MP Shah, cibitari ira cietawa high end hospitals iu nicio cietawa cia class C. Class A ina comprehensive cover ni kuwa uritonya cibitari no ture utekintu karia na kinya class B pia is ya mission na ira private teamwe kinya cio ni walk in walk out uritonya umare utekintu ukaria utembecha kinya ikari uketua cibitari. Class C yo kamama Nairobi Hospital tuo kwachuo wita ukumama Nairobi Hospital turia nengi twita rebate kwa tuka kuimbecha ukuria na kuimbecha ukurirwa ni NHIF na antobeto ukolelia Kenyans baba inge baita cibitari cia thirikari na isia mission na ira itinene sana private so iu icio itumairwa sana ni Akenya baba inge na anto mbuga batije kwe umto withwa ikagita kangana wakara kagita kangana ikamberia gwita ngogeo watweka member kire muntu wandeki ni ntuku 30 mweri umwake kuma wambiriria kuruta ngwe buonkake contribution ya mbere yeya uwere uombo tumira kadi yeku kire muntura utiandiki tuwe mama mboga thokone kana murimi kana mwitithio boda ni ntuko 60 bautu beta self employed na mari iyo ni wo manatano mweri na baba angi na baba andiki bari airwa kuringana na mushara yo mtu ithairwa yekuma 150 shillings mwankangiri na mana mwanja na mtu inyathiria mweri jomwe no ete akarirwa mbeca cionthe inyaga tumira ngiri kana kinya ngiri mana 5 twina igito weta specialized surgeries ntikwirire manto specialized surgeries tukuikwithairwa kwina mirimo meanya ya kwina kidney transplant kwina open heart surgery iwi turia up to 500,000 kire muntu wenthe kinya ukethirura rite shiringi ngiri imwe weta ukawatu imurimo ya yu ukamama cibitari bado twakurira mbeca ira cionthe na kwina mtu waja ukuria au mtu ene ekorobaire akabarira bobaire muntu ene ekorobere uririra omwe uririra urichirira uwe na mwekuru umwe na ana bonthe bange kuruira ciyire ukona lakini mwekuru unge no mugitire separately no akaveana bawe kuwe na ekorobere urechirira na mwekuru umwe
alafu anaibonde bange kuruchionde ni baku bakatumira kadi yu ndi katiba etiketie bana tutambere kuna packages inge injero boraretere. Yes, no twe packages ile koyu NHIF ombete kuretera Kenya. Asante sana Gitonga. Kwina imwenda weta package imwenda weta iwe witwa surgical package. Iwi package yenjero nontu inkwirire arambere muntu eta sibitare muno sibitare cia mission kana private ukerwa kwimbecha ngakurira kwimbecha NHIF ekaria na kwicio wowe ukaria. Surgical package ni reyire kwou muntu akathinjwa utembecha abatikuria. Kwinengi iwitwa radiological package. Kwina mbicha anto baringa wa mbicha expensive. Yera yetawe MRI yuma up to 30,000. Kwinengi yetawa CT scan. Niyo kwibare ya chengirie 10 kana inyankuruki. Iyo MRI na CT scan liu NHIF ni kuria as a package na utire mundu uteta ubwithirwa. Iyo ni mwiro kubwithirwa nya sibitari ira nene ya onto mpisha ya onto Aga Khan ya onto Nairobi Hospital kinyo eta wina kadi NHIF ukathithirwa free. Ewi radiological package kwina ingi witwa oncology package. Kwina anto baba ingi sana ba shwi cancer. Kwa report sometimes back the cancer kuingia muno county yetu ya Meru ngwite kiano ibiru Gitonga. So twina oncology package itukuria chemotherapy. Chemotherapy ndawera muntu yawa ena cancer na itukuria radiotherapy. Na turiria mbecha cionthe uticio mbecha muntu akuria utirera twita co-payment. Kwineu ya oncology kane cancer. Kwina renal package ya ntubaraba bwithairwa dialysis kana baraba thamba chua damu nontu mpio si ukua maiti komba kuruta ngwe. Ende kwina euni renal package na kwinenge ya rehabilitation. Kwina era twita substance abuse. Nukuona na beturi mwiba kunywa nchobi bakanywa ndawa cia kulevya kana bakathuka kiongo stress fulani itwitherwa twina package yu ya rehabilitation. Na NHIF ni thirikari. Yes. Kwa mbuga kwe antu boragia niki thirikari twe kwenda tutonya ke NHIF bate kwenda tweta kiringi. Utewe thirikari ya tawita kiringi. Nonto antu benda NHIF no tere thirikari ya uwe lazima uwe uri NHIF utena kavengi. But NHIF ukameolelia utire insurance ingi ire achia mbecha ira NHIF ire achia kiwango kia nthipio no tire ingi ya na services ye utwariria o yonto we rehabilitation tewe tikinya wore ibwe muntu aiketwe madhare ena andu arirwa ni insurance yingi. So NHIF ni the cheapest. Bunyo ntubumwe tuimari yande sana. Alafu NHIF it is a social cover. Ni ya kila mtu ya mwananchi. Tuwa ukethirwa wina bio ukethirwa andiki they ambecha ira kenda ciumba utethia muturo ute andiki. Ukethirwa uwo tongi they kenda ciumba utethia urankea kana wethirwa wewe wina afya thai urie kenda citethia wayitwe. Kuba tuka to pool resources kuyukia mbecha na akiri antu mwanya kenda tumba utethia antu baraba ingi kiri society. Na Madam Charity antu ibaritayaga mtu akaritaya ngogene na hali ya NHIF ikuga kuma au atiomba kwethirwa akirongamirwa nio. Asante sana nontuba kiuria kiugitonga bura twira retirees betu na itwa ya nyakanya kubariria mbere bana itwa ya wachanze kwariria retirees twabera wona wouma nguine. Endelea kuria NHIF ukare yaka ute break wa yukia wethero orari mwarimu no orari ya ngiri na mana mwanja ambiriria kuria mana 5.
nukuona kana ukethira urare ya ngiri riu ambiriria kuria manatano ni kenda kadi era yendelea na utethia kwa antu baritayite kinya bono members betu na no tuendelea nabo kinya bo manguine tukithirikiria NHIF ni mbia kuthithia kunenkera mukenya insurance cover ya sibitari uria kubateria chokera kiuria NHIF imbi ekuthithia ku make sure ati omukenya wonde ena insurance cover ya sibitari. Asanti. NHIF ni kuritaniria ngui na antu bangi babaingi. Ni kuritaniria ngui na thirikari. Ni kuritaniria ngui na kinya donors bangi. Kwina thirikari ni introduce ite bila tuita health insurance subsidy program na kwina program wingi ya antu bakuru na bara disabled ya baba ri bakuewa mbecha ira tuita cash transfer kwe baba ya ngiri apart from ngiri irabe ya wa baba ingi ibari ya irwa kinya NHIF kwa thirikari amwe na NHIF ibakuruta ngui nyingi muno kuhakikisha akenya baraba ingi especially baraba na thina ibakwewa kavei na kwe mtomo kuria NHIF nirungamaira mukingo kabisa itweta kinya kubachwa twabera ijuni twabayo kinya bare kundi bakaria bare amwe tukithirikiria kwe mtomo kuga nikete antu bonde bagwataga kandi cia NHIF utire muntu utibati kuewa kadi ya NHIF mbua tukithiria gitonga nkera ategeri baweru TV araba umba kuona kadi yeye ya NHIF amiro atu in ofisi a NHIF building ukeya ukaewa kadi ya NHIF tuina turi ara huduma center wetaro ukaewa kadi ya NHIF tuina ofisi yenge maua Methodist Hospital wetara waewa kadi ya NHIF na ituliunga wo konto watwithira nkubo mitungu rimo watwithira sibitari kana nyato kone tukiarairia antu ukeya twakuringa mbisha na twite na details yaku tweta tukuthithiria card na tukamenya buraya ukinyila ibwega muno Madam Charity inkuga antu bakwithomithia mantu jamaingi muno bataije na mutegeri au ni twakinyira muthia jwa rwaria rwakwa